uyu munsi nari ndi muri gym noneho nicaye numva ndarakaye. Ikintu cyandakaje nari ndi gutekereza ku bakobwa, abagore cyangwa abategarugori muri rusange. batekerezaho nanone ndavuga abagore, aba badamu, aba bamera, aba bakobwa, abategarugori bangavu bacu wabaha scholarship nabo bakaza bakiga forex trading, bakiga gukorera ibiceri online kuri phone zabo, birirwa bakora snappinga biryo. None kubera mvuze ibiryo ubwo scholarship ntago bakizifasha, birarangiye. Ako ntaribi. Rero ndi gupanga gutanga scholarship ku bakobwa muri Nintec yo mu kwa gatanu, igiye gutangira n'izimera z'ukwa gatanu. N'indi ya online ku bari hanze. Ariko abakobwa sinzi ko Forex azapfa kwishobora kabisa. Koza bahomba barire, barakare bimyoze, gusa naribi. Hano ndi muri gym ndi gukora siporo z'abakire nyine, ni ukwinanura ukahita woga ukahita witahira. Nta bintu byinshi, ni iminota 5 muri gym. Nta mpamvu yo kuza kugigira ibyuma. Ndabiterura nabyo nuko mba ndi gukora nyine content zo kuri IG kugira ngo mutabitindaho. Okay, you guys and the women in general, come to Asam FX. Let me give you some scholarships. Yeah, on discount.